Yes, reka twongere tubasuhuze, twongere kandi tubahe ikaze mwese rero abakunzi ba Eugene Official aho mutwumva muherereye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe kuri mwese mwakanze kuri subscribe ndetse birumvikana mukanda no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zicyagera muzaje mubona notification ibabwira ko twamaze kuba tugera muri studio. Rero turi mu gicamunsi rero cyo ku munsi wo kuwa gatanu, turi ku itariki 2 z'ukwezi rero kwa mbere, turi mu kwezi kwa mbere umwaka rero n'ibihumbi 2026. Rero tugarutse nk'ibisanzwe hano muri studio ikitaraganya kugira ngo tubagezeho amakuru yacu nk'ibisanzwe, tugiye kubagezaho amakuru akomeye cyane. Namukuru tugiye kugaruka ku byavuye mu butasi cyangwa se ku makuru mashya twamenye ku mpamvu nyamukuru iri gutera urunturuntu cyangwa se iri gutera mu by'ukuri kutumvikana hagati y'igisirikare cya Repubulika cyangwa se hano donc ku mugabo mukuru w'igisirikare cy'u Burundi ndetse na perezida w'iki gihugu, perezida Evariste Ndayishimiye. Ese barapfa iki, bimeze bite? Muri aya masaha rero ntimukwiye gucikwa kuko amakuru mu buryo burambuye tugiye kugenda tuyabagezaho gatanu kuri kagenzi kako. Ariko ku rundi ruhande dufite n'andi makuru menshi cyane. Ese mwari muzi ko aba bagabo b'u Burundi cyangwa se uyu perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Prime Niyongabo umwagiye mwumva mu by'ukuri abasirikare yabo muvugizi w'igisirikare cy'u Burundi baratuza uburyo cyatangazaga ko Uvira batayivamo, mwagiye mwumva mu by'ukuri Prime Niyongabo ndetse na Neva rwose bahagarara mu nama ngirwa ruhame cyangwa se hirya no hino bagahagarara rwose akavuga ko nta ushobora kubatsinda hara mu kibaya cya Ruzizi. Ese babiterwaga n'iki? Niko byaremeze hari uko bari barabiteguye ariko biza kuzamo agatotsi kabavire bwo gutsinda, ari nabyo na n'ubu ngubu abagabo bakiri gupfa. Twajyaga rero twumva ko hari ibindi byinshi barimo gupfa ariko ntitubisobanukirwe, ariko nje bimfashe rwose iminsi igera hafi kuri 3 ndimo ndacukumbura kugira ngo menye icyo abo bagabo bari gupfa, kugeza ubwo biri kuva ko uwitwa Prime Niyongabo ndetse n'ushinzwe mu by'ukuri ubutasi bw'iki gihugu cyo Burundi bashobora kuza kuba bafungwa na perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko perezida Evariste Ndayishimiye nawe akaba afite ubwoba, ahangayikishijwe nuko aba bagabo bashobora kuba bamukora amadede bakaba bamutera kudeta. So impamvu yose rero operation iminsi 3 yose rwose ndimo kuyikurikirana, unyemerere gusa we uze kuntiza umwanya nyikuvire imuzini muzingo. Ariko ku rundi ruhande urebe kwa kanze kuri subscribe, niba utarabikora ubikore, ukane no kunzogera kugira ngo notification izajye kugeraho ku gihe ubone amakuru ataraba umuranzi. Ku rundi ruhande nizere ko tubuze kwinjira mu kiganiro, mwese mwamaze kurayikinga iki kiganiro, like ziba nyinshi cyane ndetse muna sharing kugira ngo abantu bumve aya makuru y'ubutasi mu by'ukuri iyo muri iki gihugu cy'u Burundi. Hanyuma turaza kugaruka muri za Masisi, imirwano yongeye kubura hagati ya AFCM Vetura ndetse na Wazalendo mu gace ka Gatoyi. Ibi nabyo turaza kugenda tubibavira imuzi n'imuzingo. Tuze kugaruka muri Rucuro, naho imirwano muri Rucuro ikaba irimo kuvuza ubuhuha, aho muri iki gitondo mu gace ka Bukombo amakuru tubazaniye cyangwa se amakuru tubafitiye ari ukwano muri aka gace ka Bukombo imirwano naho iri guca ibintu. Hanyuma kandi turaza kugaruka n'ubundi ku byatangajwe na SG wa CNDD-FDD mu kanya gato n'itangazamakuru, akaba hari ibyo amaze gutangaza, nabyo turaza kugenda tubigarukaho. Tuze kugaruka hano rero Igoma hari ibyo guverineri Bahati Musanga Irasto tuze kureba ndetse we n'itangazo AFCM Vetura n'ubundi bamaze gushira hanze. Turaza kubigaruka, mukomeze mubane natwe. Reka mu kanya gato twamamaze duhite tugaruka n'amakuru mu buryo burambuye. Woba ukanda kuri like ndetse unasharinga ikiganiro, ubundi nkuzanire icyitwa idonido, icyo bita mu kirundi ngo ni idonido. Ndaje ngo icyitwa idonido. Yes, hanyuma rero ubwo nuko situation imeze, reka twamamaze mu kanya gato duhite tugaruka n'amakuru mu buryo burambuye. Muri Affinity turamenyeranye, serivisi zacu murazizi ku bijyanye n'ubuvuzi. Twabazaniye promotion niyo mpamvu mumbonye aha ngaha rero, ni promotion y'igabanyizwa ry'10% kuri serivisi dusanzwe tubagenera. Akaba ari promotion izatangira ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 ikagera ku itariki 15 z'ukwezi kwa mbere. Promotion rero tuzajya tuya umuntu ufite ubushobozi nibura bwo gufata service ku burwayi, nibura doze yandikiwe akaba yabasha kuyifata.
ndavuga diabete, umuvuduko w'amaraso, stroke, indwara z'imitsi, abantu bafite ibibazo by'akanyabugabo, ibijyanye n'amabanga y'urugo cyangwa kutabyara, infection n'ibindi. Hari umuntu urwaye amibe ni indwara izangiriza abantu, igifu, hemorrhoide, indwara z'amagufa, indwara z'amaso, ubuhumekero n'izindi nyinshi cyane. Noneho tunabibutse ko iyo promotion mwayibona abantu muri Amerika dufitiye umuntu wacu, abari Canada na Australia namwe ndumva ko turabegereye, umuntu yabasha kubafasha, abari mu Burayi, abari mu bihugu bya Aziya n'ibindi bihugu biri muri Afrika biri kure y'u Rwanda, namwe mushobora kwifashisha iposta na DHL bityo tukabagezaho service yacu. Ariko tubibutse ko twanabafungurisha mirishya muri Republika ya Demokarasi ya Kongo Igoma, aho dufite stock, tukagirayo massage, tukagirayo bafasha mu bujyanama bwimbitse, dore ko no kwirinda biruta kwivuza muri za service z'ubuzima, aho hafi na Rompuwe Sinyerise muri Gare Centrale de Goma, naho ngaho turakorera urenze Rompuwe Chikudu. Naho abari Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo, mu gihe abari mu Kigali ni ku muhanda ujya 12 inyuma y'isoko rya Kimironko hakurya na restaurant bita Vision Restaurant. Yes, hanyuma rero nyuma yo kwamamaza reka amakuru yacu duhite tuyagarukaho cyangwa se duhite tuyagarukamo n'ubundi mu buryo burambuye, ariko akaba ari amakuru tugiye guharira makuru akomeye cyane, navango na makuru y'ibikomeje kubera hano muri iki gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo murimo kugenda mwumva ibinyamakuru hirya no hino ku marezo sosiyo bagaragaza uburyo ki iki gihugu cy'u Burundi, muri iki gihugu cy'u Burundi umugaba mukuru w'iki gisirikare Prime Niyongabo ndetse we na His Excellence Evariste Ndayishimiye rwose batarimo kugenda bumvikana kugeza ubwo ndetse biri kugenda bubiswa ko uwitwa Prime Niyongabo amaze ashobora kuza gufungwa, ariko ku rundi ruhande na perezida w'u Burundi nawe akavuga ati ndamutse ndebye nabi nshobora kwisanga rwose bankubise kudeta y'Igikenya ndetse nanayiriye. Hakaba rero hariho ugutinyana nubwo harimo kugenda bacengana bajijishanya, umwe bahura nko mu nama ukabona rwose nta kibazo, hari ibyo badashaka gushyira hanze, ariko twaje kumenya mu by'ukuri byose mu by'ukuri byadusabye igihe kingana n'iminsi 3 kugira ngo aya makuru tuyakurikirane tuyazane. Niyo mpamvu urumva ko ni ibintu byafashe igihe kirekire, ari mpamvu tuba tuti muba mugomba namwe gutanga rwose izo ndabyo cyangwa se credit, mugakora kuri like, niba mutarana sharinga mukanabikora, abatarasubscribinga namwe mukabikora, kuko murumva ko natwe tuba twakoze ibishoboka kugira ngo tubashakire amakuru akomeye cyane. Nuvuga ngo ubundi bijya gutangira, ngira ngo mwari mwarabibonye ko wenda reka duse n'abaheramo inyuma gato kugira ngo tubone tugere kuri reka duhere doke kuri past mbere ko tugera kuri preza, hanyuma tuze no kuri future. Reka duhera hashize duhite tuza none aha turebe n'ahari buze uko bimeze. Nukuvuga ngo ubundi igisirikare cy'u Burundi bakiri hano muri Plaine de Ruzizi bari barihaye gahunda ko mu by'ukuri M23 ahantu itazigera ihabakura uko byaba kose, bagomba kurwana umuhenerezo ndetse bagashaka n'intwaro zishoboka zose, kuko bavuga ko kurinda neza kurinda imitwe twaje intwarimo nka Red Tabara ndetse n'ubundi mwanzi bivuga ko ari u Rwanda rwihishe cyangwa se ngo ruba muri M23 nkuko bahora babitangaza, n'ubwo u Rwanda nta munsi rudahwema kubahakana bati nyaboneka ibyo ntabwo ari byo, ariko barabati kugira turinde neza mu by'ukuri igihugu cy'u Burundi tugomba n'uri natwe kukirinda, tukirinde hano muri Uvira cyangwa se muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva icyo gihe rero murabizi byatumye banaza kwijandika cyangwa se baza muri iyi ntambara iri kubera muri ubu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko ubwo bagiye bakubitwa ibico muri za Masisi, muri Kivu Amajyaruguru, Kivu Amajyepfo, bageze hano muri Plaine de Ruzizi ngo bakora inama karahabutaka, ari naho hantu mwatangiye kubona Neva atangira kugenda supplying icyitwa amabuye y'agaciro, kuko ngo basanze ngo intwaro mu by'ukuri iki gisirikare cyangwa se Republika ya Demokarasi ya Kongo ikoresha ngo bajya kuzikoresha M23 kabizizi ndetse kabizi nuko iri mu barwanye, kuko ngo n'abasirikare benshi bo muri FARDC baragambanaga. Hanyuma no bajya inama y'uburyo kino bagomba gutangira kugura intwaro, noneho igihugu cy'Uburundi nacyo kikagura intwaro kigomba kwifashisha mu kurwana hano muri Plaine de Ruzizi. Ariko basanga ubushobozi Gisekedi bamubwira ngo amafaranga, Gisekedi ata amafaranga nawe aba yakomeyeho, akambwira ko amafaranga ari make nawe ari kuyakemuza ibindi bibazo byo muri leta nyine byo mu gihugu, kandi intwaro ngo we yanagurira hamwe
bagakoresha izo basanzwe bakoresha, ahubwo wenda ngo bakaba aribo bavuga ubwoko, donc bagakora requisition y'intwaro bashaka, akaba arizo Giseke dagura. Bo babona biranze, Giseke biranze bitewe n'amafaranga yuko ari ntayo, bajya inama ko noneho abereka nabo bagatangira kujya mu bijyanye n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, kugira ngo nabo bagire gute, batangire babone amafaranga nyine bagure intwaro, igihugu cy'u Burundi kigure intwaro. Nuko babahaye ahitwa za Mikenke, babahereza naha muri bino bice, hano muri bino bice bya za Mwenga, birumvikana na hano muri za Twangeza hose, muri ibyo bice za hari ibinombe hose, Neva aragenda aracukura ibakabikora ari kumwe n'uwitwa Prime Niyonga. Burumva ni ibintu bari barimo nyine babiziranyeho, ariko bagacukura papa sari kuvuga ngo amafaranga bagiye kubona muri ibi binombe cyangwa se muri amabuye y'agaciro, ikintu gikuru agomba gukora mu by'ukuri ni ukugurwamo intwaro bagomba kwifashisha zikomeye cyane, zigomba guhangana na M23 zikayitsimbura. Icyo bacyumvikanaho, ariko nubwo bacyumvikanagaho, uwitwa Kizeneva y'agaciro baracukuraga, ngira ngo mwe mwatangiye kubona ngaho muzongere mubone yifotoza ngari mu binombe ngari gucukura. Ni wowe ndamugira ngo ibyo ndi kubabwira ni ukubeshya. Nibwo mwe mwabonye muri minsi Neva yatanye bati twe rwose turimo turoheza amabuye y'agaciro, ati ariko ntabwo ari gutunganywa, ati mugomba kuyatunganya neza, ariko bikagira bite, bakayohereza amafaranga akaboneka. Reka ibuye baryohereze rero, uwitwa Prime Niyonga bategereje ko uze ko uyu mugabo baragura donc barakora, donc bari bwinjire mu gikorwa cyo kugura intwaro, kuko bari banapanze banabanje gukora n'inama buri yari amabuye yasohoka, banemeza ko nibamara donc kubona ari amafaranga bari buhita bashyiraho n'ingamba z'ubwirinzi zagombaga kuba ziri hano ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko batekerezaga ko n'ubundi M23 nibarwana hano muri Plaine de Ruzizi hazabaho kurasa, mu by'ukuri ngo M23 ikaba yarasa mu gihugu cy'u Burundi. Babyumvikana ko nabo barahita batangira gushaka n'ingamba z'ubwirinzi bakazishyira aho ngaho quelque part nyine aho ngaho ku mbibi z'igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uwitwa Kirogorogo cyangwa se Sebarundi ajya yitwa amazina menshi cyane, njya numva bamwita amazina menshi cyane. Evariste Ndayishimiye Sebarundi ryo rikara ryiyemerera, n'ubundi buzina nta rwose navuga ngo bajya bamwita, kuko usanga wo nawe atabya buvuga bufiringa nka Kirogorogo, ubundi nkabona wenda bari gutebya nabo b'abakongomani ngo ni Sendagara. Ifaranga maze kuribona umugabo, igihugu cy'u Burundi atangira kubikemuza ibibazo by'u Burundi bindi bitagendanye n'ibyo by'umutekano bari bagendereye, nubwo wenda bavuga ko amenshi ngo yayikoreshereje. Ibyo nibigenda bivugwa nyine nabo bahanganye barimo na ba Prime Niyongabo n'abandi basirikare bakomeye baba mu gisirikare cy'u Burundi, bavuga ko yayikoreshereje, ariko we akaba yemeza ko yayakoresheje ibikorwa byo kuzahura iki gihugu cy'u Burundi mu bikorwa remezo by'abaturage. Ariko amafaranga akaba yaragamije kugira ute, mu by'ukuri kuba yagura intwaro zigezweho, ndetse akaba yanagira ate yanashyirwaho n'ingamba z'ubwirinzi mu gihugu cy'u Burundi. Ubu rero aya mafaranga M23 bari bafite gahunda yuko yari yamuguyeho nyine, andi bagombaga kubona, mu by'ukuri bagombaga kugira ute gukora ibyo bikorwa bagombaga gukora, kuko ubwo yarazi ko urugamba nyine buve tutazataka vuba, batazigera barwana vuba. Neva bashyiraho pressure, Rayimini Giseke bashyiraho pressure, ariko batariteguye neza, kuko uruva zaba ingamba z'ubwirinzi ntazo bari barakoze, ndetse bari baremeje ko bagomba kugura intwaro zigezweho zo muri Israeli, bakazihahira muri Israeli, ndetse bakajya no mu bindi bihugu bikanakanye bakazizana n'intwaro zikomeye mbese zigomba guhangana na M23. Ibyo ntiyari yakabikoze, ariko bitewe nuko nyine bari bafite iyo gahunda, wumvaga yari afite morali, yari fierté, avuga ati kama mbaye M23 tutayipiga kabisa, tugomba kuyikubita tovereso, tugomba kuyikubita ikatwumva. Sasa rero reka mu by'ukuri impamvu abagabo ubona barakaranyije ku buryo uko by'abakosa aho kunyuzaho, ariko barakaranyije igihe bari bateganya ko intambara agombaga kuba, bateganyaga ko wenda nibura igomba kuba nko mu ntangiriro z'uriya mwaka, nko mu kwezi kwa kabiri.
intambara murabona yabaye imbutagihe, ariko neza bari baramaze kubisetinga kuko baravuga bati twe tuzashyira ingamba z'ubwirinzi kugira ngo M23 itazarasa mu Burundi, ariko bazishiraga kuko bari bazi uko bazanarasa M23 baturukije mu gihugu cy'u Burundi. Urugamba rubaye rero hantu baraharasiye, ariko nubwo baharasiraga M23 arasubizaga bikagera kuri target kuko nta bwirinzi bari barashyizeho, ntabwo bari barabwubatse yego nibyo, ariko bigendanye nuko Evariste Ndayishimiye amafaranga yakoresheje akayishyira mu bindi bintu bye. Ibiro byababaje cyane uwitwa Prime Niyongabo, nyuma yuko urugamba rwabaye kuriya, ngira ngo neva ngo yagendaga naravuga ngo uryo kingi gisirikare cyo gikomeye harango batazigira batsinda, ngo niyo bakoresha intwaro zimeze zite, niyo bakoresha izo Gisekedi yaguze ngo nizo ari yizeye icyo gihe, barazikubitanwa kuko urumva ahoraga bati ntago muzi igisirikare cyacu ko kimeze, ati guha communication n'Imana ikagusigura cyangwa se ikagusobanurira ikakubwira igisirikare cyanye cy'u Burundi uko gikomeye. Iyo ni morali yabaga ari kubateramo, ariko akanavubazi neza ko mu by'ukuri gikomeye koko ari beza mu kibaya, kurwanira mu kibaya. M23 imaze kubakubita, imaze kubajajanga, ibintu byatangiye kugenda bizamo agatotsi. Uwitwa Prime Niyongabo batangira kutumvikana na Evariste Ndayishimiye kuko ari we watumye iki, niwe watumye nyine ibyo batangaga gukoresha bya bintwaro. Burya narabibabwiye mu bantu mudukurikira, nabwe ni buriya kugira ngo umuntu ku rugamba umushobore nuko uba ufite amakuru cyangwa se bya bindi bita ubutasi, ukabuzi intwaro afite ari gukoresha ku buryo bakubwira ko mu bintu ubundi bituma bagutsinda nuko umuntu abazi intwaro uri kurwanisha. Ariyo mpamvu yo makuru gatatu ikoresha strategy zose zishoboka kugira ngo umenye imbunda kurasha bikakugora. Hari n'igihe ngo bacomekaho rwose bakabirasira hafi no kubigungura, ukumva ni ibigunguru biri kubomborana biri guturagurika, wowe ukabarwa ngo iyo mbunda irashikwishe yitwa ngo iki. Baba bagiye gukoresha imbunda yitwa ngo ni SAT7, bakabanzaho cya BM bakigashwanyaguza nayo ikarasa, ukayoberwa uti se ni yihe ndashi, zikakurasira icyarimwe nyese mbese ugacanganyikirwa. Ibyo byose rero Evariste Ndayishimiye yagize cyo atuma igisirikare gitsindwa. Prime Niyongabo batangira gucika intege, aribwo avuga ati mwohereze abandi basirikare. Prime Niyongabo akaba senda bohereza ubundi bitanga iki ko ibyo twapangaga uwatumye bitagenda neza bitagerwaho, ubu zikaba ari nazo ngaruka turi kugenda tugeramo. Urumva ikibazo cyari ikibazo. Birakomeje rero bararwanye, bikomeje kugenda bibamo urudubi gusubiranamo. Ari naho hantu batangiye kumva n'umwe ushinzwe iby'ubutasi niyo batangiye kumugarukaho, bitewe nuko imbunda M23 barashishije ngo baba barabimenya hakiri kare kizizana, ngo nibura ngo bakabwira Gisekedi ngo bagafatikanya kuzikorera oda bakazodaringa hakiri kare, bakabari kuri level imwe. Ariko abakosa yose akaza hehe imbere ya Evariste Ndayishimiye, wewe utarubahirije ibyo bari barapanze gukora, bigatuma M23 ibakubita ndetse ikabakubita bababaje. Kugeza ubu rero amwe mu makuru ndimo ndagenda nakira atariho ivumbi, amwe mu makuru ndimo ndagenda nakira atariho ivumbi, nuko hari uturifurifu, hari uturankaranga tw'utubuye mu by'ukuri twasigaye batari bakajyanye ku isoko. Ariko kugira ngo aya mabuye asohoke ibintu bigende neza, nuko uwitwa Prime Niyongabo ndetse n'uwitwa Evariste Ndayishimiye bose baba bagomba kubanza kwemeza icyitwa go ahead kugira ngo agende, kuko n'ubundi nava ko ibigendanye n'ibyasohokaga byose abaga babiri kumwe mbiri ndetse na Minisitiri w'Ingabo. Uwitwa Neva rero akabwira Prime Niyongabo ngo nasinye, akavuga ati ntabwo tutarabanza gutanga komande y'intwaro n'iki tuyibyo tuzakoresha, ati nge rwose ibyo ntabwo ndemera ko ibyo bintu bikorwa. Naho twe tukaza ngo ari kwanga kohereza abasirikare bari kubohereza ku bwinshi, kuko mu kanya na SG wa CNDD-FDD amaze kubitangaza. Ahubwo ikihisha hagati aho ngaho nibyo bigendanye n'iryo buye
Neva akavuga ati reka tujyane amabuye kuko ubwo ari kumushyiraho igitutu yabemereye ayandi mabuye, ati turagura intwaro. Prime niyo ngabo ati nanjye keretse nimanza kubizamo akaba ari njyewe ujya mu by'intwaro ndetse mukanansinyira mukabyemeza ko tugiye kugura intwaro. Naho rero mu by'ukuri uwitwa Kisekedi na Imini Prime ni Evariste Ndayishimiye nubwo rurimo kubana n'ubu ngubu ntabwo barafata ibyemezo ngo bamenye ese ayo mafaranga agiye kuza nibaramuka bagurisha ayo mabuye baraguramo intwaro, ese nibazigura barazikoresha he ko n'ubundi aho hantu bavugaga hamaze kugira ute hamaze kokipwa na M23. Kikabiza ikibazo gikomeye cyane. Muri make rero nayo y'ubutasi mba mbasogongeza, ariko nkaba mfite ndacyarimo kugera ntohoza mbari kando mbari hafi nandi makuru menshi cyane ndimuze kugenda amenya ndaza kugenda nyababwira. Mukanya FG rero mu by'ukuri wa CNDD-FDD umunyamabanga wa CNDD-FDD yahoze agirana ikiganiro n'itangazamakuru avuga uburyo ki igihugu cy'u Burundi kidahwema cyangwa se kitazigera kireka kujya kurwana hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse anavuga amagambo akomeye cyane. Arababwira ati uru rugamba kandi turimo nubwo bimeze kuriya tuzarutsinda. Nkaba mfite andi makuru sasa rero azagaruka mu butasasa n'arimo kugenda ashimangira ibi ngibi ko hari uwitwa Gisekedi ibigendanye n'intwaro. Donc urabizi ko hari ukuntu twagiye tubona bagurira za bulletproof z'ibikarito bakababesha ngo ibigendanye n'intwaro hano muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari kugambanira uwari ushinzwe amasoko harimo na Jean Pierre Bemba muri iki gihugu cy'u Burundi, bari kumugambanira kugira ngo iri soko rifatwa no muri n'igihugu cy'u Burundi kuri kugura izi ntwaro zigomba kuzajya zifashishwa hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Noneho afatikanye mu by'ukuri n'umwe muntu umwe ntaramenya amazina ndimo gushakisha ndaza kubabwira, ariko ubarizwa he muri FDLR abo ngo bajya kugira ute bajya kugurira ibikoresho cyangwa se minisiyo iki gisirikare cyangwa se Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku buryo ngo hatazongera kubaho kwibesha ngo bo barabikora mu ibanga rikomeye cyane kuko ngo hari n'ibyo bajya kugura. M23 nawo ngo mu gisirikare cya Kongo ngo bagahita babimenya, ngo bamara kubimenya bagahita batanga amakuru ngo M23 nabyo ibyo bikoresho ikabatanga no kubigira ute kubitunga. Rero ngo akabasha kubikoresha mu buryo bw'ibanga ku buryo ngo M23 bazajya babikoresha nka surprise ikumva gusa nyine n'imbunda nsha ije. Niyo mpamvu uri kumva batangiye kuvuga ati twewe uko byaba kose uru rugamba uko bizagenda kose uru rugamba tuzarutsinda. Nibyo rero niyo migambi iriho iri gutegurwa. Ndabona mugenzi wacu Vincent nawe ari tayari, reka mu kanya gato mu munota umwe tumwakire nawe atugezeho rwose n'izindi update kuko ndabona arimo gukomanga ubanza hirya no hino ibintu byakaze, ubanza imirwano yatangiye guca ibintu gusa. Ariko nje katwumve arimo arambwira ngo ninkoreshe irijwi rya Rugabo riravuga iki katwumve. Rugabo atiki muri Kongo iki nico gihugu cyacu cyatuzaye nakujye muza muririmbi wanyu ngo ni igihugu cyabibarutse natwa hatuzohatura nubwo bizoba bisaba amaraso aruta yamenese. Reka ntangire hari n'igihe bagenda bakatubesha ngo twebwe ngo kwanza mwebwe twirwaneho nta kibazo tubafiteho ngo ariko ngo tudashaka n'imevento wana twirwaneho n'abana babiri b'amahasha bavuka ku muvyeyi umwe muri Kongo. iki nico gihugu cyacu cyatuzaye nakujye muza muririmbi wanyu ngo ni igihugu cyabibarutse natwa hatuzohatura nubwo bizoba bisaba amaraso aruta yamenese tuzoyatanga kuzogeza ku munota wanyu, ariko kino gihugu tuzokibamo. Abarundi rero ni muhagarika izo menace zo kugira ngo umusore mucoze yinira ntaho twenda kuja kandi nta n'ubwoba bwanyu dufite. Abarundi nubwo mwegereye hariya Mitenke
hasigaye uruzi gusa ruduciye hagati ngo none uko twatarambuye abantu bagiye baryama dufite ikibazo cy'abaturage bacu ariko twebwe twaritanze kandi gupfa k'umunyamurenge umwe abandi basigaye bahanzi basenga amaraso amaze kumenwa hano abarundi mwebwe mwakabivuyemo mukabireka mugahaguruka mugataha iwanyu mukaja kurindira ku mupaka atari ivyo ngivyo mugiye kuzotuma tuzohabakura tukagera n'ibuvira kandi twamara tukazobana nabi iyi Uvira ngira ngo bamaze kuba bayigeramo. Sasa reka twakire mugenzi wacu Vincent, ubu bwari nk'ubutumwa Rugabo arimo aratanga kuri abo Barundi bakomeje kuvuga bati twe rwose tuzarwana mpaka kukuka kanyuma. Vincent, wiriwe neza? Urakomeye? Ndakomeye shima rurema. Colonel Rugabo atabarundi rwose nibahagarike bareke kuza mu gihugu kurwana ati bakabaye babireka barebye amaraso amaze kumeneka, ariko SG wa CNDD-FDD we ati ntabwo tuzigera duhagarika rwose kurwana mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka ari nayo makuru duheraho. Nakamaramaza niko abarundi bavuga, nakamaramaza. Urumva urebye ko ingabo z'abarundi byabagendekeye hamwe no Kivu muri Sud ariko ntabwo bava kwizima. Rwanda ariko babwira ati rero twebwe turaba Kongomani kugira ngo twitandukanye na M23 turamasha turi impanga ntabwo tuzitandukanya tuzarwana kugera ku munota wa nyuma. SG wa CNDD nakavuga ati ntabwo tuzakura ingabo zacu zizabwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tuzarwana kugera ku munota wa nyuma. Rugabo nawe akababwira ati niyo mudashaka gutungira umutekano wanyu ku mbibi z'igihugu cyanyu tuzabakubita tubajyane tubo muri Burundi nibirangira tunabane nabi. Urabona yuko impande zombi buri ruhande uravuga ruti twebwe n'ubutaka bwacu, abandi ati natwe amabuye y'agaciro duharanira ntabwo tuzayareka. Urabona ko ibintu birakomeye hagati ya AFM ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Mu magambo ye rero Reverend Kuri akaba SG w'ishyaka rero ku butegetsi mu Burundi byagiranye amasezerano na FDR ndetse rikagirana amasezerano n'igisirikare cya Kongo binyuze muri Butekedi. Ubona yuko nta mugambi bafite wo kuva mu burasirazuba bwa Kongo, bakavuga bati Mikenye turaguma, Batizi turaguma, za Baraka dukomeze tugende za Mwenga ndetse na Chabunda zatanganyika n'ahandi, kandi bagakomeza no kugaba ibitero bitandukanye ibitero bigenzurwa na AFM 23 kayifashijwemo n'ababiligi. SG rero wa CNDD Reverend Kuriyo nyuma yuko yegwe mu nteko y'amategeko umutwe wa Sena yakoze ikiganiro n'itangazamakuru aravuga ati twebwe ntabwo tuzava mu gihugu kandi ntabwo umupaka wa Gatumba uhana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bawufungura, umupaka tuzakomye kuwufunga kugera igihe tuzafungura imipaka iri hagati y'u Rwanda na Repubulika y'u Burundi. Iba akabivuga mu gihe n'ubundi perezida w'iki gihugu mu ijambo ryifuriza abarundi umwaka mushya muhire no kwereka uko igihugu cyari kimeze muri 2025 uko umwaka wasoje nuko bagiye gutangira 2026 byagaragaje yuko umwanzi bafite ari u Rwanda. Ashyira u Rwanda yerekana yuko ngo u Rwanda rubuza amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko rubuza igihugu cya Kongo umutekano. Ubona rero nibyo byatuyemo na SG w'ishyaka ari ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi. Anabanje ku byerekeranye n'uko yeguye muri Sena, avuga yuko ngo yeguye muri Sena ngo kugira ngo aho umwanya abandi barwana cyaka cyangwa abandi barundi. Abaje ku kibazo cya FOMI avuga yuko FOMI ari sosiyete yigenga ikora ifumbire ko ntacyo yabivugaho ku magambo ari hagati yiwe ndetse n'umushyikiranganje ushinzwe igenamigambi mu gihugu cy'u Burundi. Avuga yuko ku byerekeranye n'umutekano byagaragajwe n'uyu minisitiri w'igenamigambi mu Burundi, ibyo rero inzego z'umutekano uko azavugana nazo bikabikemura. Ariko ku kibazo cya Kongo n'u Burundi byo hagati ya AFM 23 wabonaga avuga ashimitse agaragaza yuko n'umugambi bamaze gupfundika jundi abizwe twabigarutseho ko kohereza ingabo nyinshi bakomeza kubikora. Jundi abone ko wohereje amato agera muri 4 n'ubundi wumvise ibyo yavuze wumva ko barakomeza kohereza ibikoresho ndetse n'abarwanyi byaba ari muri CNDD-FDD byaba ari gutoza abo muri FDR. Wumva ko nta mugambi iki gihugu cy'u Burundi n'ishyaka riri ku butegetsi bafite byo kureba gukomeza kwibasira ibice birimo AFM 23. Yego Vincent, urakoze cyane kuri iyi nkuru nziza rwose, n'ubundi twe twanoze tubigarukaho. Reka ahubwo twigarukire n'ubundi muri uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane hano muri Kivu Amajyaruguru, aho rero nta kindi kiri kuvugwa n'imirwano ikomeye cyane
aho twari tumaze igihe rwose twumva nta mirwano cyane cyane ikomeye wenda iri kubera mu bice nka za Rucuro, ariko kuri iyi shuri amakuru atugera haravuga ko muri Rucuro haramukiye imirwano ikomeye cyane. Iyi mirwano rero ikaba iri kubera aho bita muri za Bukombo. Bimeze bite iby'iyi mirwano? Nibyo ni imirwano ikomeye iri hagati navuga y'abavandimwe babiri bahuje ingengabitekerezo ya jenoside, kuko ni abarwanyi baza ndetse na FDLR barimo bahangana ubwabo, ariko mu bundi buryo bakongera bagahangana na M23 bafatanyije. Ukabona ni ibintu byo kujijisha rimwe na rimwe, ukabona bararwanye ubwabo bazana FDLR basubiranyemo, byarangira mu kandi kanya bakongera bakarwana na M23. Ejo ku munsi w'ubunani rero Wazalendo ndetse yo muri CMC FDP yahanganye n'abarwanyi bo muri FDLR nyuma yo guhangana mu gace ka Bwito mu gace ka Bukombo nyine muri teritwari ya Rucuru ku masaha ya nimugoroba kugera mu gitondo cy'uyu munsi. N'ubundi baza kongera kunga ubumwe batangira guhangana na M23 mu mudugudu bita Sita, n'ubundi akaba ari mu gace ka Karambi, aho imidugudu ari ishyikiye yegereye kano gace cyane cyane aho bita Mudugudu. Barwanye cyane kugera muri santere ya Bukombo. M23 ikubita ibasubizayo, ariko FDL ndetse n'abo Wazalendo nabo ntibashyirwe, barakomeza barwana bagera bita Buhambira, bagera bita Kanyatsi, kugera ku birindiro bya FDL biri hano bita Kanyatsi. Amakuru yatangwa na sosiyete sivile mwa bino bice avuga yuko M23 yavumbuye abarwanyi b'uyu mutwe wa FDL bari mu gace bita Katiru ndetse n'abo bita kuri GTN. Noneho nibwo bakangiraga kurasana kugera mu gace bita Katiru. Abaturage benshi bakaba bahunze nk'uko sosiyete sivile bivuga, ikavuga yuko Wazalendo FDP ifatanyije na FDL cyane cyane bahatiye bano baturage kuva mu bice bikontororwa na M23, babatera ubwoba yuko nibatahava bazabatera ku munsi wa bonane kandi bakabuza umutekano. Sosiyete sivile rero mwa bino bice bya Bukombo ikavuga ko imirwano yari ikaze, kuko impande zombi yaba ari M23 yaba ari Wazalendo ndetse na FDL baterwa inkunga n'ubutegetsi bwa Kinshasa, wabonaga buri ruhande rukoresha intwaro nini kandi nizoroheje zo ku butaka nk'uko sosiyete sivile ikorera mwa bino bice bitangaje. Bise usibye iyi mirwano se mbona yaciye ibintu hano muri Kivu cyangwa se muri za Rucuro, ko hari n'amakuru ava ko no muri Masisi naho ibintu byabaye ibindi muri za Gatoye. Masisi naho ibibazo ni byose nyuma yuko Wazalendo ndetse na FDL n'ingabo za leta byigaruriye kama gace ka Gatoyi. Ubundi imirwano yongeye kuba mu nkengero za Gatoyi hagati ya M23 ndetse n'iyi Wazalendo ifatanyije na FDL n'ingabo za leta. Bakaba barwanye guhera mu rukerera rw'iyi gitondo, ko sosiyete sivile ivuga ko imirwano yatangira aho bita Kasenyi, barakomeza bagera muri Peteri Gatoyi, ni ibirometero 100 n'umujyi wa Goma nk'uko babitangaza. Bakavuga ko iyi mirwano rero yacyamiranaga abarwanyi ba M23 ndetse na Wazalendo yahereye aho bita Kasenyi, irakomeza igera mu bindi bice bya Bazungu, ndetse sosiyete sivile mwaka mu gace kavuga ko Katoyi sector nayo imirwano yabayemo ku buryo bukomeye. Guhera mu cyumweru cyashize twavuga ko Wazalendo ndetse n'ingabo za leta zagaragaye mwa bino bice zitangaza ko zanafashe kano gace, ariko M23 nayo ikomeza kurwana yongera ishaka kugira ngo ikigarurire agace bita Babina, ko imirwano ikomeza kubamo amanywa n'ijoro. Abaturage bari muri biciro bakavuga yuko M23 ikomeza nayo ikora ibishoboka byose kugira ngo irebe yuko umutekano w'abaturage wakongera kugaruka, ariko iyi Wazalendo, iyi FDLR, izi ngabo za leta, ingabo z'abarundi, abacanshuro ndetse n'ababiligi nabo bagakomeza kubuza abaturage mwa bino bice umutekano, kubera ko ingabo z'Ububiligi ziratanga umusada, zohereza abafata izi ngabo za leta gutwara drone ndetse no kuziyobora. Abamisioneri baturuka muri Colombia nabo bagakomeza kwifashisha intwaro ziremereye mu kuzigisha FARDC ndetse no kujya ku rugamba. Ubona yuko Masisi, Rucuru ndetse n'ibindi bice bihana imbibi n'utu duce imirwano ikomeza kuba mibi hagati y'iri tsinda rya M23 n'itsinda rya Wazalendo ndetse n'itsinda rya FDL baterwa inkunga n'igisirikare cya Burundi.
aha bise hanyuma rero dufite amakuru menshi cyane no mpamvu ngira ngo dukubite tubangura. Hari amakuru avugwa mu gihugu cy'u Burundi ko impunzi z'abanyekongo zirenga ngo zigera muri 500 ngo ziri mu ahitwa za Rumonge ngo zatangiye gusubira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese izi mpunzi ziri kwambuka zinyuze ko twari twabonye iki gihugu cy'u Burundi kitemeraga ko ziba zagaruka kugeza nubwo M23 AFC batangaje ko bari gutuma batagaruka. Hashize iminsi nyine mu gihugu cy'u Burundi yagiye impunzi nyinshi zivuye mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko AFM 23 na Twirwanda bigaruriye umujyi wa Uvira. Nyuma y'uko rero izi mpunzi zihungiye ari nyinshi zigera mu 71 zisanga ibindi bihumbi bigera muri 10 na bingahe byari biri mu gihugu cy'u Burundi. Burundi bwagaragaje ko budafite ubushobozi bwo kuba babatunga, babaha ibyo kurya, babaha amazi meza, babaha ibyo kuryamaho, babaha ibyo bubakisha inzu zo kubamo mu nkambi. AFM 23 turabizi ko yahise itangaza yuko ikigenzura byabonye umutekano ndetse na Uvira atanze umutekano ko abaturage babo Burundi bwareka bugataha, ariko Burundi bukomeza kubafatira banga ko bataha. Urabizi ko AFM 23 yatangaje yuko izi mpunzi zafashwe bugwate n'igihugu cy'u Burundi, ariko nyuma yaho uyu munsi niwo impunzi zigera muri 500 bambutse noneho bisubira mu gihugu cyabo zivuye mu gace ka Rumonge, zikaba zatashye ku bushake, zikavuga ziti imidugudu dukomokamo yagize umutekano, niyo mpamvu tugomba gusubira iwacu. Sosiyete sivile rero ikorera Baraka ivuga yuko izi mpunzi bavuye mu gihugu cy'u Burundi zikoresheje amafaranga yazo, noneho zitega ubwato zinyura muri Lake Tanganyika, zomuka muri sekiteri Tanganyika, zirakomeza noneho zimwe zidakizi izindi zijya mu mujyi wa Uvira nk'uko sosiyete sivile bitangaje. Bavuga yuko rero bakoresheje icyambu cyamboko akaba ariho banyuze bavuye Rumonge noneho bagasubira mu gihugu cyabo, ariko bakagaragaza yuko hari n'abandi bagiye bajya muri Kenya nabo batagutaha baze bakizi ndetse no mu bindi bice. Ikinyamakuru Good Morning Post nk'uko tubivuga tuvuga yuko abenshi bari bagiye Rumonge mu itariki 11 z'ukwa 12 ariho batangiye nanone kugaruka, bakavuga yuko hari ibihumbi nibura bigera muri 30 biri mwa kino gice, kandi bamwe muri mwe bifuza kongera gutahuka bagasubira iwabo, cyane cyane kuko abari mu ntara ya Buhumuza mu gihugu cy'u Burundi bakomeza guhura n'ibibazo bitandukanye nk'uko twabisobanuye. Aha reka twigarukire rero Igoma n'ubundi ni mu burasirazuba bwa Kongo, aho rero guverineri Bahati yatangaje ko ibice M23 igenzura nta mvugo z'urwango zishobora kuba zaharangwa cyangwa se zahagaragara. Nibyo Musanga Bahati Erasto ni guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru yagarutse ku byerekeranye n'umutekano muri Kivu y'Amajyaruguru, avuga yuko umutekano muri 2025 wari umeze neza, agaragaza ko ibice byose bigenzurwa na M23 umutekano 2025 wari umeze neza, agaragaza ko 2026 utangira nta rusasu rwigeze ruvuga mu gice bagenzura. Avuga yuko kandi abaturage bo mwa kino gice kigenzurwa na AFM 23 imvugo z'urwango baziteye ishoti bazegeza kure, baravuga bati barazamaganye mu buryo bufatika, kandi natwe turabizi ko nta mvugo z'urwango ziharangwa. Aravuga ati kugera mu kwezi kwa 3 n'utekereza ivanguramoko azaba yarabyibagiwe, kubera ko turi gukora ibishoboka byose kuko ibyo dushyize imbere ni ibintu bitatu. Yavuze ko icya mbere ari umutekano w'abaturage, icya kabiri ari ubutabera, icya gatatu ari ukuri nk'uko yabitangaje mu mbwirwaruhame yagejeje ku baturage bari bitabiriye igikorwa cyo gutangira umwaka 2026. Aha ubwo rero Vincent, ubwo urumva ni ibyatangajwe na Bahati Musanga Erasto, ariko nanone ku rundi ruhande uretse ibyo Musanga Erasto yatangaje guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru, hari n'andi makuru rero avugwa ko rwose cyangwa se n'indi tangazo rimaze gusorwa n'ubundi n'abarwanyi cyangwa se na FCM 23.
nibyo hari itangazo risohowe na AFM 23 ni itangazo ryaje risubiza n'ubundi iryasohowe n'ubutegetsi bwa Kinshasa aho ubutegetsi bwa Kinshasa bwasohoye itangazo bushinja ingabo z'u Rwanda gufata ibice by'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwitwikiriye AFM 23 ubutegetsi bwa Kinshasa bukavuga yuko mu gihe imirwano bakamanyura Ruvungi Sange ndetse na Kiriba ugera Uvira ko hapfuye abaturage 1500 nk'uko societe civile yabivuze ndetse abagera mu 1500 ngo bakava mu byabo nk'uko ubutegetsi bwa Kinshasa bubivuga byose bakabishinja umutwe wa AFM 23 ngushyigikira n'u Rwanda nk'uko Patrick Muyaya yabitangaje akavuga yuko nanone Patrick Muyaya ngo batayo 3 z'u Rwanda zagiye Fizi zigamije kugera za Karemi ndetse no mu bindi bite by'intara ya Tanganyika ibyo byose bakabishinja AFM 23 ngo bafatanyije n'ingabo z'u Rwanda byarangiye rero AFM 23 nayo ibinyujije ku muvugizi wayo Lawrence Kanyuka asohoye itangazo ni itangazo yavuga yuko bamagana ibyatangajwe na Patrick Muyaya ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 2025 ni itangazo nyine yashinja AFM 23 kwica abaturage yitwikiriye ngo inkunga bahabwa n'u Rwanda nk'uko mu magambo ye yabivugaga AFM 23 ibyamaganira kure iravuga ati ibi ni ibihuha n'ibinyoma baravuga yuko hapfuye abantu bagera mu 1500 ariko si byo hapfuye abantu batanu n'abandi 8 barakomereka ubona yuko icyo AFM 23 arigamije kwari ukwerekana ukuri kw'ibyabaye ugaragaza uburyo ubutegetsi bw'u Burundi ubutegetsi bwa Kongo bufatanyije na FDLR bufatanyije na Wazalendo n'abacanshuro ndetse n'igihugu cy'Ububiligi bagabye ibitero mu bice bitandukanye bituwe n'abaturage cyane bagatera ubwoba abaturage bakabagirira nabi AFM 23 ikagaragaza yuko ibyo byose ari bigamije kuyobya rubanda iravuga iti ubutegetsi bwa Kinshasa burasohora amatangazo yo kubeshya bugamije ko tuva mu bice turimo kugira ngo babyifashije kugira naho abaturage nk'uko babikoze ejo bundi muri manifestation yaberaga Uvira kuri 22 z'ukwezi kwa 12 2025 nk'uko babikoze muri Makobora bakiba bagahohotera abagore bakabakorera ibyafurame ndetse n'ibindi ati rero nicyo mwifuza mu byo kujihisha mu guhenda rubanda murasohora amatangazo atavuga ukuri AFM 23 yerekana amasezerano mpuzamahanga ubutegetsi bwa Kinshasa bwirengagije kandi bari bukwiye kuyubahiriza AFM 23 ikavuga ko itazinyanganira ibi byose bikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bugamije kugira nabo abaturage ni iryo tangazo nicyo rivuze nicyo ryavugaga hanyuma se Monisco ituri ngo byagenze bite ko mbona naho ngo yahakoze akantu kadasanzwe Monisco rabizi yuko mwabina bice bya Ituri mu bice bya Beni imaze iminsi ifite urugamba rukomeye rwo guhangana n'abarwanyi bo muri ADF uyu munsi rero niho yatabaye abaturage bari bahuye n'ingorane zo kuba batagarirwa n'abarwanyi bo muri ADF nk'uko amakuru atugeraho rero bivugwa yuko Monisco yatabaye abaturage bagera muri 12 bari bakomeretse noneho batwarwa ku bitaro mu gace ka Fataki bikaba byari byaturutse ku bitero by'umutwe wa ADF nk'uko Monisco yabitangaje aha ndumva ibintu bitoroshe duhe n'izindi update twategura abakunzi ba Jeune Official kaduhere mu bice n'ubundi bya Ituri mu bice bya Ituri n'ubundi FARDC yabuze abasirikare bayo babiri bishwe n'abarwanyi bo muri ADF mu bwikarike bita Mayendero ndetse n'agace bita Katanga muri secteur ya Bapere territoire ya Rubero igihe abarwanyi bo muri ADF bateraga quartier ituwemo n'abaturage ariko hakaba harimo n'ibirindiro by'ingabo za leta amakuru amwe bitero avuga ko ejo kuwa mbere mu masaha 20 aribo abantu bitwaje intwaro bateye abaturage mwa bino bice bya Bapere none basekirana n'ingabo za leta bararwana karava hafa abasirikare babiri bo mu ngabo za FARDC nk'uko amakuru mwa bino bice abitangaza twagaruka rero mu gihugu n'ubundi cy'u Rwanda ibyatangajwe na Louise Mushikiwabo Louise Mushikiwabo akaba n'ubundi bakomeje kwipfuriza abanyarwanda umwaka mushya muhire abasaba yuko
bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo bawizihize mu mutekano ndetse birinda n'ibiyobyabwenge nk'uko yabitangaje. Usimbukira Kinshasa, Kinshasa haravuga amakuru y'uko bita General Matani Bolingo, akaba ari umwe mu banyamurenge kuri ngubu yamaze gutabwa muri yombi nyuma y'uko Sylvain Kinga agaragaje ubwoko bw'abatutsi n'ubwoko bubi. MONUSCO nayo ikaba ariko yamagana imvugo za Sylvain Kinga, ikavuga yuko leta ko ikwiye gufata ibyemezo bikwiye kugira ngo imvugo nk'izi zirwanywe, ikavuga yuko kwamagana izi mvugo zatangajwe na Sylvain Kinga ari bimwe mu bigendanye no kugira ngo Kongo igire imiyoborere myiza. MONUSCO rero gasaba ubutegetsi bwa Kinshasa ko bukora ibishoboka byose kugira ngo abakigire barusheho kurengerwa nk'uko yabivuze. Akavuga ko ibindi byose byakorwa abasivili batarengewe ari ugukora ubusa. Ubutegetsi bwa Kinshasa rero bukavuga yuko buzafata ingamba bikwiye, ariko bamwe mu banenga n'ubutegetsi bakaba bagaragaza yuko nta gikorwa kuko babikora mu buryo bwo kujijisha. Tunyarukire n'ubundi Kinshasa tugira turebe aho avuga ko abaturage bagera muri 400 basivili bamaze gufatwa mu mukwabo bakozwe guhiga abagize umutwe wa Kuruna. Yego. Abaturage bakavuga yuko bano basivili bamaze gufatwa mu ijoro ryo kuwa mbere bucya ari tariki 2, bakaba bafashwe mu mukwabo gushaka Abakuruna bamaze kubagirira nabi abaturage. Mu ntara ya Chopo abadepite 8 nabo birukanywe mu nteko kubera gusiba imirimo y'inteko rusange y'ubutw'abadepite b'intara ya Chopo. Rucuru n'abantu 2 bakomeretse mu kurasana hagati y'umutwe wa FDLR na Wazalendo mu gace bita Ntamugenga. Amasisi nawe abaturage benshi bakaba batangiye guhunga kubera imirwano iri mu gace Kampeti hafi na za Warikare ndetse ukomeza zapinga nk'uko amakuru dukesha ibinyamakuru bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Kongo byabitanga. Numva rero twasoreza tukazakomeza mu makuru ataha. Yes, urakoze cyane Vincent. Ndagushimira. Yes, akoze Jeune Official rero ntabwo tusoje, reka manze mbagezo indi update. Ni update rero itugezeho iturutse n'ubundi hano muri Kivu y'Amajyepfo, aho rero amakuru avuga ko uwitwa Muniga Ntama n'umwe mu banyamurenge bivuga ko bayoboye wa mutwe wavangwa ni Gumino ushigikiye Kinshasa cyangwa se Kisekedi, ndetse bakaba baragaragaye barwanana n'ingabo z'abarundi ndetse na Wazalendo, ni nka Wazalendo. Ubwo rero amakuru avuga ko yari yahungiye mu gihugu cy'u Burundi, ariko twakiye amakuru ko uyu mugabo mu gihugu cy'u Burundi barabirukanye, yari kumwe n'abasirikare be bagera hafi ngo muri 10 hafi 20, ngo barabirukana ngo bahita bajya ahantu bita za Baraka. Uyu Muniga Ntama rero akigera hano i Baraka, urumva Abarundi baravuze ngo genda ujye kurwana n'ubundi ntacyo uhungamo, ni bene wanyu duhanganye nabo. Akigera hano i Baraka rero ngo uwitwa Yakutumba ngo yamuhaye iminsi ngahe yo kuba amanitse intwaro, agenuka nk'umusivile kuko aravuga ati no kugira batwambure n'ibindi bice byinshi byose bishoboka, akavuga ko ari bo wabigizemo nawe ari mu babigizemo uruhare. Ubwo urumva ko yatangiye gufatwa nk'umugambanyi. Ubuzima bw'uyu mugabo Muniga Ntama rero bukaba ngubu bumeze bute? Bukaba buri mu kaga cyangwa se buri mu mazi abira. Gira ngo abanyamurenge mwabyumvishe kuwitwa Muniga Ntama. Ubwo rero andi makuru turagenda tuyabakurikiranira. Reka rero ahubwo tubasabe gukanda kuri subscribe niba mutarabikora, batarabikora ababikoze namwe mwongere mbibutse gukanda kuri like ndetse munakore no kuri share, kugira ngo nyine ibintu byacu cyangwa se amakuru yacu akihagera muzajye mubona notification bityo mubone amakuru ku gihe, muce ukubiri kuba mwabona amakuru yabaye umuranzi. Nguko uko ibintu byifashe, mwakoze kubana natwe. Ubwo turaza gusubira mu yandi masaha, ndababwiza ukuri uku kwezi cyangwa se uyu mwaka tugiye kubaha ibintu byinshi bigiye bitandukanye kandi inkuru zicukumbuye. Imbone zacu zimaze kuba tayari ziri were mu by'ukuri set cyangwa se zisetinze neza.
zirapanze neza. Amakuru natwe studio tugomba guhoramo nibura 3 ku munsi, niko gake tugomba kuba tubagezaho amakuru. Turaza gusubira rero mukomeze murogerwe na gahunda zacu, turabakunda cyane. Yari umuhungu wanyu Fighter ndetse na Vincent. Ciao.